Okurigirira aha ripoti y'ebyemishango ey'ekitongore kya polisi eya buri mwaka neyoreka ko okutuntuzibwa okwegamira eby'omubonano hamwe n'ekikura ky'abantu sexual and gender-based violence nikweyongyera n'obucweka 6 aha buri 10 buri mwaka. Bwanyuma ya ripoti egi, ekitongore kya Nyaka Global Foundation ekirikurwanira hamwe n'okuhwera amafuzi hamwe n'abakahonaho b'emihondano egi kikakora okundi kukyondoza okurikwereka kw'ebyanga bya Kigezi na munonga district ya Kanungu hamwe na Rukungiri emihondano egi neyongyera. Abebembezi b'ekyanga tukubanza kukwata abantu abo mu byaro byabo tutegwa kumanyisa abebembezi b'ecweka ROC abebembezi b'amadini tegwa ko bengejinga abo kwa natwe abantu zakora buri kintu cyona. Of course tibashomere munonga tubari exposed buno kugira ngo bacenge kubimara cyari kibikumanyisa omuka ushanga abantu ni barwanangana abana baburo businje ensiyone tabanguka mwenu abatireho encourage abanyaka buzima director ya uri chairman webare munonga Obwahati emishango erikuhika 1,763 niyo yahereze kuhababwa omubo bushoborozi kuruga omwaka ogutandika omu district ya Kanungu hamwe na Rukungiri. Okutambura turi kugwanisa obutabanguko n'okutoroboza omu maka gaitu kandi omu byaro byaitu. Ekyo kintu kya Nyaka yonka n'ekya buli muntu wena oryo obabo cyari no mwiso omanye ngu orutaro orutwine kurugwana hamwe kugira ngo activities in case twazireta mu kugira ngo sensitizing abantu I think ati yafutandika no kwezo kurugwija yafutandika interventions eze kufocusinga abashije abo kwa abashija nabo decision makers zo maka gitu ngo breadwinners so tumazire kufuna yo case kamba gambere yo kushanga umushija akatwe kumuhara wamukwata konga kagire ko kwezi nyina wo muhara na no muhara batanga bazomaraga ngo ishebo ehururu eyayesirwe SGBV walk ekatebwaho okuhwera okujanjajo moranga ogwo kurwanisa okutuntuza okwegamira eby'omubonano hamwe n'ekikura cy'abantu omyanya egi. Impinduka yitwereze nyingi tugihereza ababi bahambire nabi batorogwizi konga turiyo twenda kuteka amani omukwerinda aho no twatungerera ngo twenda kureta abashija abuko bwira bwinja abashija nibo bino bushoborozo magagitu kandi twabareta tukabateka mu bintu byo kwerinda ubutabanko maka okutoroboza okuhamba ntureba ngo nkibaza kuje cyayambe cyamani kureba ngo kesi zezi zacendera then twacendeza na cost yo kutwara umwirwaro treating victims. Omwaka ogu omuhururu yo kugezaho kutambuza enjireji eyo kurwanisa emihondano obwebembirwa aba Nyaka Global Foundation ekakorerwa mu district ya Kanungu kandi yitabirwemu abantu okuruga n'eseri y'amayanja.